Nasepte bungsom le thum Paul le Barnabas sol khiakna antua ka saptuam omte la ka zol nei le thuhil mi kwate hiam a omwa huaite Barnabas Niger achiu Simeon Kurini khomi Lucius kumpi pa Herod to kikhom manen le sol ahi uhi huan to pa na sema an angol lai un Laisiangthou in Barnabas le Saul kasapna na sem ding in ke a ding in hon koi tuam sak un achi hi huchi in an angol wa athum hit un atung wa khut u akoi wa apai sakta u hi kupra tui kula Paul le Barnabas huchi in Laisiangthou Saul khiak in apai wa Seleucia a ho sukwa wai akipanin kupra tui kula long in apai uhi salamis a omlai un judate sinagoga Pathian thu again wa zohan leng amaute panpi ding in aton pi uhi huan tui kul gam paphos khopha in anok suak wa bum siam zol ni taklo zudami khat amu wa amin tu bar jesu ahi huai mi gam ukpa Sergia Paulus mipil tak tiang a om ahi huai gam ukpan Barnabas le Saul asama Pathian thu zak atum hi himale bumsiam Elimas huai tu ama min khiak na ahi a ama hun sep dal in ginna a kipan gam ukpa heimang atum hi huchi in Saul Paul leng kichi kha siang thoin adima ama a ensal a nang mi khem le huat huai chiteng adim diabol tapa diktat na teng teng mel ma pa o to palam diktat te hi siat na top ke ding mo thei un tu in to pa khut natung a atu hi namit ahong to ding a bangtan hiam khowak na mu ke ding achi hi huchin khomui le mial in ama akhu pa a khut a kai ding in mi azong in amai puam hi huan gam ukpan huai thil hi amua to pa sin sakna lamdang asama ma a aging tata hi Pisidia Antioch a Paul thugen Paul aton pi te to Paphos a kipan in long in apaiwa Pamphylia gam a Perga khwa atung uhi waya zohan in amaute paisan in Jerusalem akik san hi himale amau Perga akipan apai zelwa Pisidia gama Antioch khwa atung uhi huan sabat ni in synagogue alutwa atu uhi dan le zol ni te lai bu asim khitun synagogue upaten akyangwa mi asolwa unaw te o mi te han thon na thu bang hiam na ni ul genun achi uhi huan bol ading a akhut azap in agena Israel mi te o Pathian laudan siam te o ngai un hiai Israel chi te Pathian in ipipu te atel a aigupta gama atam lai un ahi thupi ma a ban tha hadin amau te huai a kipanin api kheta hi huan kum somli gamdaya athil hi te u athuak te hi kanan gam a nam sagi te a hi siat hitin agam u aisan a home in alwa uniding un apia hi huai te nung kum zali le som nga sungting zol ni Samuel hun tan in vai hom te apezel hi huan huai nung in kumpipa angin wa Pathian in Saul kichi Benjamin nam a kistapa kum som li sung amau apia hi ama aswan mang nung in akumpipa ding un David abolta hi Pathian in huai thu thei sakin David jesi tapa kalung tang bang pumi kamukheta ama kadei lam hi ding achi hi huai mi suana pan kipan in Pathian in athuchiam bang in Israel te kyanga hondam pa Jesu kichi ahon din khia hi ama ahong pai ma in zohan in kisik na baptisma thu Israel meeting ting kyanga ana hil masa hi wan zohen in asep ding azo kwan in no te ke kwak na hon sa wa ama azo ka hi ke ama hima le ngai kun kanung ami khat ahong pai dek kezo a khipe ka khetuam pheltak ling ka hi ke achi hi mi te le
unau te Abraham suan te le Pathian lau dan siam zen tel te ting ting o no te kyanga hiai hodam na thu piak in a omta hi Jerusalem a omte le amakai te un ama athei lo zia kun siam lo atan saklai un zol nei te thu te sabat ting a asim te u tang tung sak ana hi u hi asi na ding khop atung a bang ma amu lo nung un leng pilat kyanga hi lup ding in angien u hi huan a thu zol nei ten again khol teng tengu a hong hi tang tun khit un singa kipan in al khia wa hana asial ta wi himale pathianin misilaga kipan akai tho non ta hi uchin galili gama kipan jerusalem ama to ho to te kyanga ani sot pi akilaka huai mi te ma in akyang in mi kyanga thu a thei pi te a hi u hi ko leng pi pu te kyanga huai thu chia ma tan chin kipa huai kahon puang za ku hi huchin pathianin jesu akai tho ei ata te kyanga huai thuchiam tun a hi tang tung hi sam ni na a nangzo katapa na hi a tu ni in kahon nei kheta nei kya hi chi agel bang in muwa na muna pai non lo ding in pathianin ama mi sila ka kipan akai tho dan ding hiai bang in again hi david kyanga he pi na kachiam te nangma kahon pe ding chi in hoizakin sam danga nami siang tho muan mang na phal ki ding achi belap hi david zo pathian vai hom sak bang in ama kya ama khanghun a na asep hit in ai imu a api pu te kyanga asial wa amuat mangta hi himale pathian kai tho pen in zo muat na amuki hi huchin unau te o thei un ama zakin khelna ngai dam na thu na kyang wa gen a hi kwa pe aging ta tu bangkim a ama siam tan sakina om huaila mo si dan in siam tan sakina om thei ke u hi hoi zakin pilwangun huchi lo in zo zol nei te in te a again u natungwa ahong tung khading hi misite o enun lamdang sa un la mang thang un nadam sung un na khat na sem hi huaina min hon hil ma le u naging takei hial ding u hi achi hi huan apotun sabat non chiang a huai thu te gen non ding in angien u hi huan om khom te aki khen tak un juda te le phungkai te pathian lim saklaka mi tampi in Paul le Barnabas azui zel wa amau ana hopi wa pathian he pi na a omgi ge ding in ahan thon u hi zantel te kyang lemna ngatna huan sabat non in a khozang phialun pathian thu ngai heding in ahong ki khom hi himale zu ta ten mi pi te amu takun ahzama mo wa Paul thu gen te kal in again sia u hi huchi in Paul le Barnabas in hang san takin adong wa pathian thu no mau kyanga again masak ding him a hi himale ananial wa tang to na hing tak lo a na se nung ne ki se nung un thei un zentel te lam kangata u achiu hi huchibang in topan thu ahon pia hi zentel te hi wak pa ding in kahon sep a kolmong pha a hondam pa ding honda pa dia na om theina ding in chi gel bang in achi hi zentel ten huai thu azakun akipa kwa topa thu apa toiwa tang ton a hing ding in se kholpe ma in aging tata u hi topa thu huai gam kim vela adalta hi himale zuraten numei za ta khuai pathian lim sakte le kho upate han thon in Paul le Barnabas soi sak in agam wa kipan adel hia u hi amauling atungwa akhepek wa leivoi singkhia wa iconian a apaita u hi huan nungzuite kipa na le khasyang tho in adim chia tu hi